Motha Party, a new era of renaissance for the Hani Basa of Tripura. Sini Tipra Motha, Bahike Achai Faikya, Bahike O Faikya, Sang Tabuk Norjoton Nungnai Ani Yaksiwo, Ele Diwo Tongo, Bon Funugzangnai, Koinai Sini Joto, Ang reading Nanibagi. Chini Tiprahang Kha, Belak Kacham, Tekarak Bosho. Manikya dynasty ni Lai Buma Chinkuri Naike, Mahabharat, Te Ramayana Bumano. Chibre Bishira Romai, Chini Boshong, Kabangma Choba Nanglai Kha, Te Hawar Rakha. Chichuku Bishira Jorawo, Hani Barja, Bubagra Bir Bikram Manikya ni Yagol Kha. Bubagra Bir Bikram Ajorani Bebak Bubagra Rokislai, Borom Ganang, Te Khakaham Hanishini Jago. Khao mungsa shitra kari ingma bagai bubagra joto religion no bini hawa thai rakha. Bohani boro rokno rungsrungna ni bagai hawa kabangma rungnok basnam kha. Bubagra Agartala te hani puila airport no botang kha. Ahbwni Yagool hastini lukurok bono the architect of modern Tripura hanai bumung rakha te bini kok phatar hau bu pirjak kha. Bishi 1941 no Dhaka wo Hindu te Muslim boshong ni boro rok ni bishingo ang tongma choba koto ni bagai belai jingjal te bialo kalaijak. Hani joto borok chuba churutuk tongma jorawo bubagra bir bikram borok no kha khulugui tipra hawa shep te tongna bagai nukhung rakha. Sinka 1949 Azorawo sini hani bubagra bir bikram manikya umor kishawa no haya kari thangka. Tripura hasteno naikol nai karingma bai halila gi thangfru sung barar haktor bai kathana nanglakya haktor ni chuba chutai naikol mungno nasim tongfru Bangladesh haktor ni kabangma refugees roksini no habaikya leads to approximately 10 million people fleeing East Pakistan and taking refuge in the neighboring Indian states of West Bengal, Bihar, Assam, Meghalaya and Tripura. Bisinka 2018 Nograi sa hani nok phangai tongsu hani bororok birman nangjak tai naikol nai khamayang ma bai Tripura hani basarok hani kamana ni lamao thangi tongmani ogo mai krei nungna tei krei tongna nok krei kanan ri krei mo haike tonglai jao hani basarok. The hilly areas in Tripura are heading towards water crisis. TIPRASA Villages under Dhalai district are reeling under a shortage of proper drinking water. सामने जो बच्चे खड़े हैं एक बच्चे भी स्कूल में नहीं जाते हैं Azorawo Barat Haktor CAB eba Citizenship Amendment Bill tubuna nai tongmani a bill pasuma bai sini Haktorot 2015 isikango je refusing i fainai joto borok Barat Haktor ni citizenship mannai. Tripura is facing massive protests as well against the Citizenship Amendment Bill. Ahbwni selengai hani basarok thangchangni choba khai tonglai fru bubagra bir bikram manikya ni busuk bubagra pradit bikram manikya borlogir phakya bo afro congress ni chongja khoroksa naikol nai tongmani. Royal signer Pradyut Barman flagged off a bike rally to sensitize people on the alleged ills of a Citizenship Amendment Act. जो भी हिंदुस्तान का नहीं है उनको त्रिपुरा में आप जगह नहीं दे सकता ये हाथ हमारा है. Afro no hasteni lokorongi bisingo bo bubagra tebo sini jakna ni cheng bubagra bini phantai naikol na kerengma bai gobangma borno phan rakha tai chobani bising tuikhe thansa tubuna ni chengkha joto motha bodol hinjeui TIPRASA rok jotolo thansa hne tini bubagra no songe jaro himbotong nuklaikena thok bai khum bai khe bubagra no lam soglai mani mangphili hani basaro jefru khatomung kerengi tongfru bubagra chuba churuna ni chengkha haipono bini tomungno nugui congress tongnai tai kubun boro rok bono narangnani tai samung khari toni. Big jolt to the Congress party as the Tripura Pradesh Congress Committee President Pradyut Barman has resigned. Politicians जो सफेद कुर्ता पहन के घूमते हैं लेकिन इतने गंदे लोग हैं और इतना झूठ बोलते हैं I just could not do it anymore कि मेरे पास कोई उपाय नहीं था या फिर मैं पद के लिए अपने लोगों के संग गद्दारी करता या पद छोड़ के अपने लोगों के संग सॉलिडेरिटी.
I have chosen my people over my party and my self-interest. African bubagra bini naikol fangni tongbrem no yakarei hani busarok baino tongnai te hani busarok no chuba churanai ne ya priseka ना एक नया संगठन शुरू कर रहा है जिसका नाम द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस है टिप्रा In 1947 BC wo dumur tangai tongma bai sini kabangma buru rok Mizoram thangai ma tongoi kha Afro Mizoram tongthai te chuba chu mayang ma bagai borok jingjalo ma tonglai kha Royal Scion Pradyut Barman is visiting the district. BUBAGRA bin sengkrak rok obono nugai sini buru rok no Mizoram ni TUBWMANI Tipra hawa harana ni kokchap lai kha Barar Haktor ni Home Minister Amit Shah bai malai kokchap lai mani yagol BUBAGRA sini buru rok no sini haste wo chuba chu te harkha This is THANSA KHA hani busarok ni hamkai ni bagai haifano naikol na ringyang ma bai habango mungsa samliya hani busarok ni ogo mai kare nugai afro BUBAGRA bini tipra motha no political parties namai election no bachakha आपको सैक्रिफाइस फुल देने का कोई दरकार नहीं है BUBAGRA अपना सैक्रिफाइस करके और TIPRASA बलिदान नहीं देगा और हम लोग का बुरुई बुमा लोग अपना बलिदान नहीं देगा BUBAGRA जिंदा है किसी में BUBAGRA जमीन में आएगा BUBAGRA को मुख्यमंत्री नहीं बनना है BUBAGRA ADC में लड़ेगा ये टाइम BUBAGRA जमीन में आके लड़ेगा bini akara gyapri te ka hamba khano nugai sin bobono logirana chengkha haipano azora wo sini do phawa THANSA karini bagai hani busarok baksa ka soba khali malaiya The BJP and IPFT will contest votes together. আমি এইখান থেকে দাঁড়িয়ে মহারাজের উদ্দেশ্যে আরেকটা চ্যালেঞ্জ আমি দিলাম আমি রেবতী ত্রিপুরা কইতেছি গ্রেটা ত্রিপ্রালেন হইতো না আমিও সৈন্য আইএম মহারাজা 5 साल 10 साल के बाद हम लोग खत्म हो जाएगा आज इसके लिए BUBAGRA लड़ रहा है 1 लाख बस्ती के लिए नहीं लड़ रहा है चैलेंज करने के लिए लगा है चैलेंज कर रहा है कौन से चैलेंज करो हमरा बाजारी से चैलेंज करो BUBAGRA से क्या चैलेंज करना है 9 April 2021 Mohanpur SDMO BUBAGRA no building bisingo habai baksa borok chayarok bono bthana ni chonglai kha I'm appealing to everyone. I'm here in the SDM's office. मैं SDM के ऑफिस में हूँ और बाहर में गन शॉट्स सुनाई दे रहा है afro okogno khnawi tipra sarong ni bkha bisingo hor nangma haingkha gobang mano nokni ongkhorei BUBAGRA no arni phiognani ongkholai manukha डोंट वरी रिएक्शन मत करिए जो भी करना है वो हम लोग कानूनी तरीके से करेंगे आप लोग अपने घर में जाइए और शांति से रहिए मैं अभी गाड़ी से बात कर रहा हूँ जनता पैलेस Asik borok kebang manukai Tipra hau pula cengcot BUBAGRA ni THANSA ni phan lukna ni cengkha जो BUBAGRA का आंख में आंसू है ये आंसू दुख का नहीं है ये आंसू हमको बेशरम हमको जिल्लत किया गया है ये आंसू TIPRASA का आंसू है ये पूरी TIPRA का है जिस दिन BUBAGRA जिस दिन TIPRA मोथा जिस दिन एक हुआ हम लोग 8 तारीख को ABC कैप्चर करेगा उसके बाद 2023 में दिल्ली में जाकर BUBAGRA बात करेगा Counting for the Tripura Tribal Area Autonomous District Council elections started today from 7. Bojo to dop hani borok bai malai kok shawi kha tai THANSA ni lama o tu buwi TTAADC ha phango Tipra motha ni singa kai kha
Well, new regional alliance, the TIPRASA Indigenous Progressive Regional Alliance, or TIPRA MOTHA, headed by Tripura Royal Scion Pradyot Burma, has created history by emerging victorious at the Tripura Tribal Agency. BUBAGRA TDC haphango naine rokno chong thani shikla te guri rokno bokhopka bo baiti duljak tipra motha TDC haphango khaye bharat haktoro kaisa kotor te kwar khorang sobi kha tipra mothani phan te krak samung bai tipra hawo ching tipra saro kaisa lam katal mangkha haifano hawo bo kaisa srai mungnang jakhai tipra saro na hakrai manina mujuma kring ma bai TDC haphango hakrai khaimani bagai state government rang ei chuba mungsei dia apurno chini joba paya khumne jing saiman kha अपना फोकस अपना अधिकार के लिए मांगने के लिए है, किसी का अधिकार छीनने के लिए नहीं है। हम लोग बुकुमबारा लोगों का दिल बहुत बड़ा है, हम लोग बुकुमबारा लोग कोई का खिलाफ नहीं है, किसी का खिलाफ नहीं है, हम लोग सिर्फ अपना अधिकार का डिमांड कर रहे हैं। क्या है ये तिप्रासा? हानि पुसा जब भूमि पुत्र अपना हां में अपने जमीन में अपने अधिकार मांग रहा है, तो क्या कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है? TDC haphango phan riang ma bai BUBAGRA te bini shenkrak ro Greater Tripura Land aba constitutional solution held a major demonstration at the Jantar Mantar in New Delhi. क्योंकि हमारे त्रिपुरा की जो जनजाति है 70 साल से बहुत मुश्किल में, आज हम माइनॉरिटी हो गए अपने राज्य में और बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन मिले और एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिले। BC 2023 state election sabong ne hani phan sabo pai ne hani chongmari jotono sungai ja Of a new regional player, TIPRA MOTHA, led by Royal Scion Pradyot Burma. Omono puilang khna TIPRA haste wo chongmari ni bakri TIPRA sarok asik kabang makhong khna BUBAGRA no naina bakri aguliwo TIPRA sarok te kubni do phai boro rok pai kuplung mangkha Astabal maidana borok chakai malkhung nilo malkhung kecha kolmoni bana dilai ja burui chila puma bupha pura buri shikha shikhi ke bokar jagya joto BUBAGRA te chini Greater Tripura Land ni imang nu buk thangsang na bagai thansang lai ja BUBAGRA chongmari ni bagai bini 42 shenkrak rokno bacha rakha TIPRA ha ki tingai bini shenkrak te hani busarok bai malayei hani hamkrai te chini san mungno mannai hinai samai nam BUBAGRA आज बोलता है यहाँ में जिस दिन TIPRA MOTHA पावर में आया ना, तुमुर का पानी को भी सुखा के हम अपना जमाती और हमको जगा दे। The northeastern state of Tripura is all set to go to polls today. Able to emerge as probably the main opposition party in these elections if the way the results are coming. But we have emerged as the second biggest party in the whole of Tripura. And I thank the people of Tripura for giving me a chance and giving all of us a chance to express our point of view. BUBAGRA ni Thansa ni phan chungno chibre constituency wo kaplai khaika chung chibre warrior kaplai umma bai chung state assembly wo bochi ni Greater Tripura Land aba constitutional solution ni kokno tishaka BUBAGRA chungno constitutional solution re kalangna ni smai tangja as maino naragna ni bagai bochi ni haste ni home minister Amit Shah bai malai As far as Tripura is concerned, where we are understanding TIPRA MOTHA chief Pradyot Burma is now meeting Home Minister Amit Shah. Shana bagai interlocutor to New Delhi's interlocutor A.K. Mishra has arrived in Agartala today. The
था हमने रख दिया उनके सामने। हमने अपने इशू में कोई डिमांड को भी डाइल्यूट नहीं किया। जो हमारा पुराना इशू है वही इशू हमने रखा है सामने ग्रेटर त्रिपुरा को। तै ताबु कुछि नि बागे बिनि साक नि बागे वानसु ग्यावे चेनो कन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन लेना बागे चबा खाइ दंगो। Belai na hambay sini BUBAGRA